Kak, engkau arjang kak. Apa lek? Arjang kok nginum. Nginum. Ya, bismillah. Ya lo pusing pun lek. Jaga. Entah bung sakit ambu. Ya maklum cak ngeberak aja lek. Apa nyaman lah. Mon bingko ekin aki sekecil lek. Kayak antara ngare. Kiranya ada lo apa lek. Iya lo arah apa kak? Yang jauh-jauh ya. Anjak karo beran lek. Ngeser sapi lek. Kelaparan. Iya. Iya kalah lah mangkat. Lo apa ya? Lo arah apa? Ya wes mangkat dulu lek ya. Le cepet. Bu, katin apa ki bu? Posyandu bulan ya ada EBTA nang kai mak ki bu. Pola lo bu kader nyamanan esabak nang compon bu kelebun atau pak kelebun na bu kader. Oh, ki bu ki. Nika PMT nih parengan apa bu? PMT na bisa bubur kacang hijau, bisa telur rebus, kan nika lengkap, ada vitamin, protein. Lengkap sebaja nih kan. Oh, ki saya nih bu. Oke. Bah, lo oleh di? Oleh Gus. Kalau makan dari kilo ki petang ruah, tabak ang makan nare. Bisa kok ki ngurus tang bine di. Ari bae kok sentara ngare, ini pikiran tang bine Bu Didi. Duh, ada apa belum Gus? Kita tak tahu tang bine tepak ngandung di. Aduh, iya ngandung raja bener bungkus. Tak semula nak kok rikir pikiran di salai Ramadan saja ke ada orang sekali. Lalang ngare Gus. Malila oleh, kok gak ada ya? Oh iya kalah dia. Tuh, akan di binagus ya. Gus! Oh Gus! Gus! Binin na Gus! Arah apa di? Lo tau binin lo arah? Allah tang bine kena. Lek! Lek! Arah apa lek? Kak bu sakit kak. Sakit derem lek. Kalau kuat. Oh, lo Curah rem biarlah kak. telepon bidan ya? Di, telepon lagi bidan di. Iya lo Gus. Ki bu ada telepon ki bu kader. Oh, ki bu. Halo, assalamualaikum Bu. Neka apa tentang kekulang asaran sakit tabung Bu. Cepon rembi. Oh, pas saya ras mana ki? Romlang binakus Bu. Desa Kambangan, Kecamatan Geger Bu. Oh, ki makan kula langsung dek kayak saa. Oh, engki, dan tuh Bu. Oh, ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong bu kader ngereng kula. Kakak asam dan bu. Nih, kepada telepon, caipon. Bu Rohma ngandung raja kayak sakit antabu caipon. Oh, ki bu tuh orang mangkat bu. Orang mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katina apa Bu Ramla sampean?
sakean tabu lesana Pak Are sampean burem lah. Kengeng 2.000. 2 du nesara. Tak tada puskesmas poin ki. Abu ibu, waktu ada puskesmas. Kenapa biayanya bu? Punten Pak, beda program antar jemput gratis. Pancenengan kan lai palengin oning Bu, waktu nang kelas ibu hamil, cek beda program Anjeli dari puskesmas. Kan lastare palengin brosur juga, kayak mah brosur semangken Bu. Engki Bu, kali. Beda tas lemari Kak. Kala aki Kak. Lemari sekarang mulai. Dina jika dalam jika. Seri ya le? Engki Pak, leras nikah. Kan lah beda nomor telepon lah. Tinggal hubungi. Saya naik ke buki. Engki. Oke. Halo. Selamat siang, kami dari Puskesmas Geger, ada yang bisa kami bantu? Iya ibu, ini apa? Istri saya hamil besar ibu, katanya mau melahirkan ibu. Baik Bapak, akan kami koordinasikan pada petugas kami agar segera menjemput istri Bapak. Alamatnya di mana Pak ya? Alamatnya Desa Kumbangan ibu, Kecamatan Geger. Baik Bapak, ditunggu. Ibu ya, ditunggu sama saya secepatnya bu ya. Mbak, ini ada pasien dari Desa Kumbangan, Kecamatan Geger, mau melahirkan, mohon dikondisikan petugasnya Mbak ya untuk segera dijemput. Nanti alamatnya saya berikan. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better. See, I will outwork you, turn you to an... Glenon. Oke. Glenon kasih napa Bu Romla? Tambah sakit. Cak banyak tanya Bu. Boleh sakit lo kuat Bu. Engki. Kulit periksa timen ki. Tarik akan tang timen ada periksa ada nah. Dan sini ibu nanti kita, jadi mah mana bilang langsung ke puskesmas saos. Engki tore bu. Ki tore. Bisa aja let. Tore bu ki, anu ki tonton ki, lawanan. Mohon tolong. Engki. Phone ada singkiran boleh. Sabar le, tahan. Tahan le. Ibu, ini hamil keberapa? Anak pertama Bu. Anak pertama. Ini yang kenceng-kenceng mulai kapan Bu? Sudah 2 hari Bu. Keluar darah ya Bu ya? Iya. Lendir? Iya. Oke.
Saya teruskan periksa dalam ya Bu ya. Allah Gus, tenang Gus. Yang penting buat yang piring tuna selamat. Iya di Monjen. Iya kok ada Gus ya? Hah? Kamu ah? Udah pada daerah. Oh iya. Kelangkong lah di. Tengah tuh di. Pak, kan kerja hampian lerembi ki, kem semangken ki beda nang dalam inkubator ki, hampian ngantos nang dalam lo anapang sarang embung tau queen polen ki. Oh ki masuk berarti. Ki masuk nang dalam. Ki. Semakin ki. Ki semakin. Alhamdulillah Pak, setelah bis lahir cowok ki, neka adanin ki. Alhamdulillah, kelangkong Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Bu Rola, semangken sampean bisa Sleman, soalnya kondisi sampean sareng regina nempon saya ki. Eki Bu, motor selangkong. Are makin bisa Sleman aku. Pak. Alhamdulillah kelangkong. Eki ngereng. Alhamdulillah nak lebih bisa mulai ya. Le, jangan ibu ki ibu lebih bisa mulai. Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Ayo siap le ya. Tak. Iya le. Apa maksudnya le? Arya kebayi. Biaya persalinan. Kok tahu? Hede sedih tepan dia. Aku lo apa le? Jalok apa kan? Kok ikhlas? Iya. Ya ibu ya siap le. Duh, kenapa nih Mas? Selo pak. Lagi mah? Nemo? Bapak nemu kedun raji gula nih pak. Oh, terus pada gimana? Kianu pak kan raji gula melahirkan nih kinto untuk biaya Sleman kicepon gula terus nyula selo pak. Nek ya cule selo Mas. Kinto neka biaya persalinan gratis. Terus dan kula puskesmas keker neka keduan program namanya Anjeli, antar jemput ibu bersalin. Jadi mulai dari di penjemputan ibu bersalin sampai masuk di ruang bersalin melahirkan sampai ya terakhir di compok ini ke gratis. Lo usah jelok nih ke sampean. Angkuan gratis itu aja pak. Engke. Oh, kisah kelangkong pak. Engke. Udah gimana? Ingin dulu. Bu Bidan. Nah, tolong nanti Bapak ini kan sudah boleh pulang kan? Nah, jadi nanti Bapak ini tolong disiapkan, diantarkan lagi pulang ke tempatnya ya. Oke, dan ini apa lagi? Beli nih ke ibu. Kelangkong pak. Beli nih ke selong deh ibu. Udah gimana sampean? Ngolin raji situ pak. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit
shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put 'em